When I made a biton, I made a feel of an say. Let him know a flion and a zeme yaga. They let him make a flion and a woman beware. They take into it. Do Tommy. Do Gaedo at the level of Cavan and a dijaton with Jesus in common. Menaha no. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Eh oui, Rolando. Nous bois. Mauta miton nous quand. Mais non flile. Mise nous dit miton do wazona soe. Mais non flile. Mi wa wanyiza soe. Bon nous kouedo akruno miton Jésus Christ wa mideo. Le misien li. Demain soir. Mi non fli. Ami. E na fliwe lobna wa dagbe nuwe ba nu debu kale lobna grand li nu dagbe ne na wanwe ado Jesus Christ sin come. Me flion dagbe jitonde ba yan jitonde. Amon degbe do Jesus Christ sin come. Do nu debu kuna fliwe. Do yan dio. Beta debu na fliwe do yan di ado Jesus Christ no sin come. Ami. Wanyiza awaye. Bo zonli ado didi gbondidi mekpo ene inuba na o ado Jesus Christ sin come beta nukunde jila ina fliwe lobna de wan zo khlawe do Jesus Christ sin come ide ado vive na do ndidi mekpo e lobo di zonli gbondidi kpo ide ado gan do ndidi mesoe lobo kun gbon le nous kundi demain. En amont d'abreton. La couronne de Jésus-Christ sin comme. Ngla wame ena dia gbangbado ma ma vanvo si nous kuma. Le ba ena dajo tonwe. Nous didi to la couronne de Jésus-Christ me ena ndudi kuku gbede a. Ena ndidi. Le ba na fonte gba le bo da zo awe. Ami. Ndidi adoa. Anase viviton. Nous kundi demain. Pour le wanyi me pour Jésus Christ sin comme. Nous attend enela. Ndiri. Wanyi pour nous kundi do pour. Ena hun. Kundi de si hon gege nous de Jésus Christ sin comme. Nkoto ena yi ulanda yi. Loba kote ajawele na ndobe na se. Do adi joni kon wanyi me bondidi me pour nous kundi do me po. Adi nous ele nkoto. Like. Lobo commenter. Bo partager à nos autres de Jésus Christ sin comme FIFA kuno toni kondo bazan tweji. Amen.